अहानबद आरामबाई टेंगोल का थदाउ इनपी की लुसिंग बसिंग गुवाहाटी द मिफम पांगथोक्रे हैना मीडिया सिन रिपोर्ट तौनबो लोइना नॉर्थ ईस्ट नाउ यावना रिपोर्ट तौख्रे मे अहुम इंग्लिश नि कुनगो हमदोइ दगी मणिपुर सथरखि ब कांगलुप अनि गी तमथिरब लान मायोकनराबा येलो मिमिते फ्रुकी मियोइ सिंग कंदुना मखोई की लंथुम अमांग ताथुअंदना असबो थौदांग लौरक्लिबा आरामबाई टेंगोल की मकोक थोंबो लुसिंग खरगा थादौ इनपी की लीडर खरगा गुवाहाटी द पुना फमिनदुना मिफम अमा पांगथोक्रे हैरि मिफम असगी मताना गुवाहाटी द बेस तब न्यूज चैनल अमन फोंदोरपगिदगी न्यूज चैनल असगी पाउना हाइबदा मिफम असि ngara nungthil pung amaga makhairam tarakpadigi hokibani mifam asida arambai tingol gi mohut sinba lusingba mihut mapana saruk yaki hairi adubu official oina kari wafam sanakhibagi haibadi sabsana khangma ngamdri hairi amaromdana urkhul da lamgi wahouda Ashi ana yaore curfew thamjinkhre urkhul district ki sangsing amasum phongrai phungtang khulani gi marakta hanadiki lairakhiba lamgi sayetnaba wahouda gi khunja masul unsinaduna खुथोकनाबदा मियो एमा लेखिद्रे अहल अमा यावना मियो अहुम सोक्तुना लेकनाबगी थाउदोक थोलकपदगी डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोली माखना ngasi tokpo order amana hairibda khulani asida ngasi nungthul pung aniga makhaidigi hauraduna BNSS 2023 gi section 163 gi subsection 1 gi makhada curfew ge thingba thamle hairian su paus to makhatana phungdorakli अमरोमदना नरेंद्र मोदी ने मणिपुर सत्तुना मणिपुर की इरांग लुसिनबा होनदबनी हाइब वरेप लौदुना पास तौख्रे लौमिलुप सैसिगी फेब्रुवारी 15 की ngasi फावबा तमिलनाडु की नगापतनम पांथोकलिबा ऑल इंडिया किसान सभा AIKS की कुंथ्रा सुबा नेशनल कॉन्फ्रेंस ना मणिपुर थोकलिबा इरांग अथुबदा लुसिननबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर सत्कदबनी हाइब वरेप लौदुना पास तौख्रे हरि मणिपुर लौमिलुप की वाइस प्रेसिडेंट एस नीलकमल की सोलमन हाई AIKS की सीनियर लीडर साथी तारा सिंह सिदुना फिराल सिंगतुना हौदोखिबा कॉन्फ्रेंस द केरला अमदि तमिलनाडु की एग्रीकल्चर मिनिस्टर पी प्रसाद अमसुम पानेर सेल्वम अनिना सरुग्याखिबा लौमी डेलीगेट सिंह पुनिंग थौगतपो वफम क्या थंखियारि अमरोमदना गुजरात की एक्सीडेंट मियोई तरुक सिरे हाइरि गुजरात की पतन डिस्ट्रिक्ट ऑक्टो रिक्शो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थोमजनबदा मियोई तरुक सिख्रे हाइना पुलिस फोंदोख्रे पुलिस ऑफिसर फोंदोपगी थाउदो अदु ngarang pung 12 मखाइरम ताबदा सामी रंदनपुर हाईवे दा लेबा सामी खुन अमदा थोखिबनी अमसुम पटना की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस VK नायिना की स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थोमजनबदुदा ऑक्टो रिक्शो दु तोंगलप मियोई तरुक खुजक सिखि बस अदु हमिद नगर दगी कुस्तमना सखिबने अमसुम ऑक्टो रिक्शो दु अतोप माइके दगी लाकपनि हैना फोंदोरदुना मानाखि एक्सीडेंट दु ऑक्टो रिक्शो साउंड अमा अता थोखियरि मणिपुर टॉप चैनल की माइके दगी मरुएबी इ पाउसिंग मियामना थमजरी अहानबदा कांगलैपाक की मैरा दगी MLA रामेश्वरना कक्सिंग केंद्र की मनुंग सेमगलिबा लंबी सिंगी फिबम येंगसिंख्री कक्सिंग लौरेल मयाई लंबी कमिटी ना लौमी सिंगी साथोक चासिंद हेन खुदोंग सानब हौजिक नौना सेमलिबा लंबी की फिबम अमदी कक्सिंग की मयाई सबुक्ता लेजरबसु उवाबगाई केंद्र की मनुंगसना लेरिबा कक्सिंग खुंजाई लेकाई की मनिंग मंदोकी फिबम कक्सिंग केंद्र की M रामेश्वरना कोइन सतुन येंगसिन खिबगा लोइना माकी माइकेदि अंगम तेंगबांग खुसना खिबगा लोइना लंबी सेमबदा मथौता मिशनरी सिंग तेंगबांग पीगन हैना कमिटी की माइकेदि थाजबा फिरम हैरि येंगसिन खोंगसद अदुगा मरी लेना M रामेश्वरना फोंदोखिबदा हौजिक सेमगा सगलिबा मियामगी खुदोंग सानबा तौरिबा डेवलपमेंट की थबकसिंग असि माइ पाकना येंगसिनना बोहनागनि मसिद कमिटी की माइकेदि पांगबे याबा मतेंग पांगबियोइकि येंगसिन खोंगसद अदुगा मरी लेना M रामेश्वरना फोंदोखिबदा हौजिक सेमगा सगलिबा थबकसिंग असिदा कमिटीनसु असौबा थौदांग लौबिबदगी खुमांग सोक्सिनबा ngambani masida mahaki maikeidagi su angamba khara mateng pangnabagi damakta ngasigi yengsin khongset asathabani miyamgi mihur oiriba mahaka committee singa tadokta sin tawduna kendra sigi development gi thabak tawminaramadi kaksing kendra si manipur gi khwaidigi sakhotpa kendra ama soidan oigani makata na su development gi thabak kudimakta praja singa puna kusamnaduna satminagani haina miyamgi maphamda MLA na appeal tokhi अमरमदना सिनाम सिनाम कोम हुई हौदों चामग मंगारी एंटी रेबिस कपथोख्री अमुकोगी मियंग मखाद ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन की सरुक अम ओरिबा यूनाइटेड सिंगतम क्लब एसोसिएशन की एरिया दा लेबा सिनाम कोम यूथ डेवलपमेंट क्लब अमदी सिनाम यूथ डेवलपमेंट क्लब सिनाम कोम अमदी सिनाम गा पुन सिंदुना एंटी रेबिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमा क्लब असि की ऑफिस बिल्डिंग सिनाम कोम अमदी सिनाम
district veterinary office Imphal East Porompat ka loinana pangthokre hari hiram asiga mari lenin Imphal East district United Clubs Organization iduko gi sirol amana haribadi ngasi pangthokiba anti rabies vaccination program asida hui sama haudong manga pun sama ga manga hida kapthoki amasu immunization program asi district veterinary Imphal East ki Dr. Roni Bala Devi Joint Director Sub Veterinary Officer Imphal East Porompan asupu thaudang lawduna Dr. A Bimol Singa Sagolmang Veterinary Office amadi staff singa loinana saruk yakhi adi makasa tharak poina Kangla Pau gi editorial mem na thamjari laingang na yeifuna ba paikat pa thabak thorom sing mai pak pangamdaba Manipur government miyam gi yeifuna ba samga sagat pa yaunu lokalak pa sakot thorang gi thabak thorom sing ayamana mai pak pa madi matam sana lusin ba ngamdabadagi government gi thausil sing da phagi tawagi phium da lerakli ba sik lebak thibani Manipur lenga ki mari leinaba mahut department Imphal Municipal Corporation ga loinana Imphal City manung amadi masigi akoi gi phibam lu na na thamnaba thawrang lakhutuna matam punamakta khoirambal kaithel taru tanan bamadi matam punamakta isang na sangangani hana lokholak pa thabak mai pak pangamdana ledi Imphal Municipal Corporation kon ba khoirambal kaithel yauna dukan singi mamang amadi footpath singda potchai paishinuna thambadagi traffic jam thondana bamadi kaithel gi masak phajahanana ba drive sathaduna takthokpagi thabak sing mai pak pangamdana ledi loinana COS project ki thabak paikaliba si kadai phapo mai pak pangamgadori bigi habigi wang leitabanati lamdam asida thokliba pollution gi saithing asi ko honana ba laingang single use plastic seasonaba thingbagi thabak mamang lokhotkiba du mai pak pangamkhidi adubo laingang single use plastic seasonaba makhatana thingnaba handakta laukiba warep amagi matungina April 13 dagi khoirambal kaithel gi dukan singda single use plastic yon mamadi seasonaba thingnabagi khongjang sathaba horakhiba si mai pak sathaba ngamlabadi pollution control taunaba hotnabada asabu mating oigani lakholiba khongthang asi mai pakpa ngamnaba mari lenaba department ki authority singna seriousness amadi sincerity oina hotnaba sangi laingang na thamkiba athingmagi mayokta kanagumba singna law kaina single use plastic seasonaba thingnarabadi makogi mathakta lupa sani dagi lupa lising ani phawba fine gi mathakta henba penalty pigani hairibasi ngakna satlaningi Thaurang asina mausagi khalngak pamadi miyoi bigi punsi gi mari leinaba oibana miyam gi maikai dagi su mapung phaba cooperation pipam thui lenga ki mari leinaba department singna magi oiba thabak sing mapung phana paikhat pangamli basigi maram kari geno haibado nainaba mathoktai masi mari leinaba department gi minister amadi bureaucrat officer singi mapamda mathauda mapukning sangdabagi mai mathakta sincerity amasum transparency watpadagi oirakhibani lawi lenga na miyam gi yeifuna ba paikhat pa thabak thoram sing project amasum scheme sing matam sana mapung phana lusin mangamlabadi sakhatpa maning hanbadagi haujik lariba phibam asi oiramloi lenga na lokhatpa sakhat thorang gi thabak singi matangda satna kangron thugaiba official natraga na miyoi sing adugi mathakta sab sab loge ba serak pi batarabadi sakhatpa gi maikai da khomang section hanba ngamgani loinana lenga ki thaugai pangliba legislature amasum official singi mapam miyamna awang batak ikai kumna bu utbaga iroinana thagatnarakani lenga na miyam gi yeifuna ba thabak thoram sing matam sana lusin bangamdaba amadi atai kayana thabak paikhat pa horamlaga tumin lesin kibigi thawong sing asina maram hoiraga miyam gi mausa gi punsi rol da akai ba pi ba madi lenga ki ngehak ki oiba thabak sing adu da miyamna lumna lawdabadagi lenga ki mafamda ikai kumna ba thamlaktabadagi lo leitabigi thawong ga pakhakna rakhibani lengang na mathau masak khangdaba amadi miyamda khangan kiba tawgadaba amadi tawroidaba sing ngakna satlan mangamdabadagi free thaduna thamlaba matung ningsinglakpa matamda drive sathabagi satnabi asi leidiba makai zakhatpigi makai da khumang soksinba ngamdabagi maram oihaliba asi lebak thibane lengang na yaifanaba paikhat pa thabak thoram sing loishindanabigi apiba matamgi manungda loishindanaba hotnaba madi miyam ngakna satnaba khangan kiba wafam sing ngakna satlibra haibadu yengsinduna ngakna satlanbigi thabak sathaba tarabadi lengaki mafamda miyamna awang mathaki ikai kumna bolakani lengang na ngaki oiba mawongi thabak khutau tawdana ba phiret loralabadi lo leiba state uhenwa ngamani lenga na pekher thabak thoram sing matam sana lusin bamadi miyam na ngak na sakadaba thabak sing ngak na satlalabadi miyam na lenga ka thajaba thamang ngamgani heba Kangla Pau gi editorial mem special contier moina thamjari Loshilak poina to patenda pa paum amuko gi miyang makhada ngasi Imphal East District United Clubs Organization gi saruk amu oiriba United Singtam Club Association gi akoibada anti rabies vaccine kapthokre
All Manipur United Clubs Organization Amukogi Miyang Makharangasi Impal East District United Clubs Organization Yisur Omoiriva United Singtam Club Association Akoi of the Leva Sinam Com Youth Development Club Amadi Sinam Youth Development Club Sinam Com Amadi Sinam Punisindun Anti-Rabies Vaccination Program Ama Club Asigi Office Building Sinam Com and Sinamda District Veterinary Office Impal East Porom Park Luinana Pang Tokrehena IEDUCO की Assistant Secretary की मैकेडी की थोपर सिरोल अमना फोंदो रखली सिरोल अदुना मखा तारदुना हाइरिबी एंटी रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदुदा हुई मसिंग सामा अमदी हौदोंग मंगा पुना हुई अमदी हौदोंग सामागा मंगा हिदा कापथोकी हाइरि वैक्सीनेशन प्रोग्राम से डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर इम्फाल ईस्ट की डॉक्टर लोइतोंगबम रोनी बाला देवी जॉइंट डायरेक्टर असुब थौदांग लौदुना डॉक्टर ए बिमोल सिंह सगोलमांग वेटरनरी ऑफिसर मदी स्टाफ सिंह लोइना सरुक याखिबग लोइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन की मरुएब थौमी क्यासु थौराम अदुदा मरुएब थौदांग क्या यादुना सरुक याखेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरखली अमरमदा म्यूट सिंह की लेंगा Manipur President Rule Matokramna Tamlakibano Haiba Manipur Gimiamna Ikankanana Bopni Manipur Moksa Ginina Tapa Piba Mama Lagna Matam that Masamatan Dumak Miyangi Mutna Lengak Saba Lengak Halakani Haina Hanagi Minister Tonga Bishos na Hionex Sunrise 42 Suba in the district Masum Kumfukamapan Sub is that open Badminton Championship Haudopa Thoram Sing Haram Ginakana Fongto Crab Pausum report in Tamzari to Tantanasum Mam Tamzaramge, House going to the Miam Paus, Matang Solution Jeragamasu Makata Bano Babdir, Miam Punanga Minasena, Sinal Sig Makiri, Miang Pamda Makata Tamzari, Makata Bano Babdir, Miam Punanga Minasi.